Ya bangani bami, ngisaphila. Oh, yini mhlawumbe benitshela ukuthi mhlawumbe yini kwenze njani? Cha, ngikhona ngisaphila. Le video engiyenzayo-ke le eyokuvala unyaka. So, ividiyo yami nani. Njengoba ngangimtshela ukuthi ngikhanda i-army yamabhoza. Lalelani la ukuthi kushintsha kanjani. Kade kuyini ingoma ade idlala. Futhi lo boku-2025 njengamanje sekungene enye 2026 yila sibheke khona-ke manje yabo. So ngifuna ukuthi kwenzeke kanjena-ke noma nginibone yabo, noma uzazi ukuthi uyizambane njengami nje, mina ngiyazazi ngiyizambane, kodwa lokho akuchazi ukuthi ngeke ngize ngikwazi ukuthi mhlawumpe bese ngiyageza ngenze yonke leyo nto just ukuthi ngibukeke kahle. Ngizothi sizame bafethu, kuphuza amanzi nje kakhulu, umuntu abukeke agqoke abe-clean abe-nice, aphume ngaphandle ahambe check abafethu indlela zokwenza imali, ngifuna yabo nonke, ngifuna ukuthi nibe yile nto le engifuna ukuthi nibe yiyona, le nizoba yiyona, le ngazi ukuthi ngifuna ukuthi nibe yiyona bafethu. Layelani le ngoma le, u-2026 wethu-ke le. Bafethu, ngiyazi bese ngibhorekile ngingangiboni, kodwa-ke akusizi because vele angisazi ukwenza amavidiyo njengamanje la kwa-WhatsApp yabo. So kahlehla nje babhayeni bafethu, bekumnandi sindawonye, ningisaphothile kakhulu, ningi-motivator. But manje I think sengi-right nge-WhatsApp manje. Sekuxoxa nje nakhona makuphendulekile futhi mangaphendulekanga isiyofonelana bangani bami. Izolo i-army yamabhoza ngithandayo. Hawu sengivuka bafethu ngayibona nginenduna la. Bafethu, hayi bafethu, ngiyabonga bafethu, ngiyabonga sikasile kodwa bafethu i-support yenu. Okwami njengamanje ukuthi ingenzeki lento ejwayele yenza ukuthi uma ngenza into bese ngivele ngiyabhoreka ngohamba kwesikhathi, angazi noma yini, noma usathane noma yini, kodwa ukuthi vele wenza into bese uvele uza ngathi hayi siyabhora manje lokho yabo. Hayi mina bathi i-challenge ngipheze ngifuna i-challenge enhle njalo. Ya ngenza ngamabomu ukuthi bende le video ngoba ngiyanivalelisa kahle kahle, understand?